Maya pa oras kekaken Manolo, kumusta la rin pamilya, ang pondeng kapatatamong kapampangan ayat chuken king Italyo. Ining video ini gawa ke bilang pakibat ketang kutang mung makanano ing gagawang soneto. Igbalo ko mong sabyan, yaitang no makanano ko lang gagawan ding kanaku. Ngani, ing gagawan ko pin yaitang misip kong metong paksa. At itang paksang ita, lapatanan keng aduang linya. Detang aduang linya keng sepo. Balo mo pin, ing soneto at inyang 14 linya. Ngani, detang katataulian ay aduang linya ila ring importanti kanaku. Halimbawa, puri keng gawan soneto yang taong alang utang alog o biyasang mamalikid king dapat amaya. Inggawan ko misip kong tambing aduang linya ang makatungkol kanita. Halimbawa, kumakatakening librong prosema nga nanining tauling linya. Yang mamalikid king bienang milabas aline akam tan ing banal abasbas. Ustung ikuha ko na retang aduang linya deta. Inggawan ko na mo itang ibalisusu ko la retang diwa at itugtug ko karetang aduang linya deta. Ini pining halimbawa at basan keka ining sonetong pemansekanan kong ingalang balikid. Kakong aulingid ketang sinaglawe emap king maglakad ing balabalikid uling king gilutan ing mapaglalawe malabeya kanung king patu bitakit. Hoy tameka wane itang peka panimulana ning soneto. Tukyan me kanyan papuntaya naman kita kilalam. Atin ping makanyan king panahon ngeni alalang balikid karetang mikkalub ating kapag nasandang makasarili papagpapawan ding alang utang alub. Ito papunta na kita kilalam kanya. Di na kyan di takabelta keni. Dapat ating taong maghilub amayap biasa lang lumawe king likwandang napon era la kalupa ding lasip amalyap ayalang balikid king ipatan dangpon. Yani lugob na kanita itang matimbang ayat duwang linya. Yang mamalikid king bienang milabas aline akam tan ing panal abasbas. Nano pata umpisan may kisepo tambim mo nung gawan detang aduang linya. Ngini detang 12 linya manabulangan rening aduang linyan deni. Sana may kasaup lang Dakala salamat king kang pamangutang.